I evo ga prošlim gledamo Split Shio. Nisam nikad ni igrao, izigrao sam malo prije, da vidim kakva je to igrica. I dobar sam. I sad igram sa... Idemo! Opa. Mnogo je zanimljiva igrica. Po meni. Pa vidimo ovako da ovom ovdje ukrademo sve. Opa, nema, molim te. Timove. Prije sam bio 10, ali nisam snimao. Nemaš ovim biti čoškal sam. A mora on meni. Jebe mi. Gledajte ovo, skor. Opa, vidio je ljubčastan. Udruženi ljudi. Možda nisu. Ako ja njima ukradem, primijetit će oni, jer odžini se. Evo ga, uništen. Ne možeš meni krast polje. Sad najgore čeka. Šta čekaš? Odi vam, ajde, opa, evo. Aj, sjebo sam se. Tu, odi, ako smiješ, Odi, ajde. Ne smijem ni ja. Da li bi onaj mene vidio gore? Opa, uništen. A kuda mu oduzmem, jebem, ne našao oduzmem. Malo tako, i samo jedan kill imam. Idemo, gdje idemo? Dalje. Ne! Aj, zapkao sam se. Ajde još jedno. Ubi sam sebe. Hajde, klikni, join. Mentovi, aj. Ne znam koliko sam imao skor kad skažeš. Sad moram nešto sačekat. Ajde čovječe, vidi. Reklamiranje i proizvode ljudi. Izvinjam, opa, ovo će mi onaj onda uništiti. Pić, dobro, to, dobro. On meni namjerno uzma polja. On meni ovo namjerno ljudi radi. Izvraćaj se! Hej, konju! Ej, bože,
To je bilo to za ovaj video, vidimo u sljedećem, čao i opet